nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinan kata titik bangkai Allah Nabi nuyupeh gendrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyup perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji belum dikepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji belum dikepung Nabi Allah